бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил, бори дигар мо ба ҳамаи шумо дуруд мегӯем, ба ҳамаи он нафароне ки дар мавҷи радиои ҳамсаду ҳастед 94.4 FM. чуноне ки ба шумо ваъда дода будем аз шоми гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар саҳифаи расмии радиои ҳамсаду, имрӯз мо меҳмон дорем бонуи хушсадои ҳунар, бо нафаре ки садои нотакрор, симои зебо доранд. از تو ساعتی 14 نه شاید تو دیرتر دوام کند صحبتمون، چون وقت کم میموند. 13-18 دقیقه اینک در استودیوی رادیوی همصدا عین زمان قرار دارند سراینده‌ای که طریق سرودهای دلنشین، طریق صدای بسیار گوارای خود و هم سیمای زیبای خود در دل هزاران هزار شنونده، تماشابین، مخلصان خود جای گرفتند. بانوی هنر فاطمه مشعبова شما رو در برنامه بی‌تنفس از رادیو همصدا خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. خسته شدید؟ یک نفسی بسیار مشکل است. در سه چهار شده خسته شدم. تشکر که مرا دعوت نمودید. خیلی شاد هستم و گفتنی هستم به شنوندگان همیشه خوشبخت باشن، جاویدان باشن، بگذار چی در دل هوس آرزو داشته باشن همیشه عملی گردد. بگذار به گفتهای بانو ما همراه میشویم و از چهرهشان پیداست که یک انسان بسیار صمیمی، یک نفری که با حضورشان احساس شادی، خرسندی رو در دل خواه فکر میکنم جای فراهم میارند. بانو باری دیگر خوش آمدید و علاقه وقت که کم است ما کوشش میکنیم سوال رو به شما بسیارتر پیشنهاد کنیم و شما کوشش کنید که کوتاه‌تر و زودتر جواب دید. خب در زندگی خود از چی شما فخر میکنید؟ در زندگی خود من از چی فخر میکنم؟ از پدر و مادر، از عائله و فخر من این است که من و هیچ وقت از سرایندگی دست نکشیدنی من است و فخر من که همگان دوستم می‌دارند. فخر میکنید که شما کسبیتتون رو قدر میکنند. بله. سرایندگی رو به نهایت دوست می‌دارید. نمیتونم. ما حالا میسنجیم این رو در رفتی برنامه. لحظه تقدیرسوز در همین کار ایجادی شما، لحظه ای که از یک زینه دیگر تا به زینه دیگر یک تکانی بزرگ بخشید در ایجادیات شما، همین لحظه کدام بود؟ میتوانید بگویید؟ اولین سرودی من این دلدیلک بود، بعد سرودی فلک ایاره، بعد باز با بانونی گینه ما سرودیم گل بارویت بود. وقتی که من همه سرودم رو دوست می‌دارم، وقتی که همین سرودم که تولید میشد علاقه دوست می‌دارید؟ علاقه دوست می‌دارم، نمیدونم کدایش رو با بیشتر ندارم که همش به من یک خیل است، مثل مادری همون فرزندان. بله، همه سرودها یک خیل برای شما. گفتید که همون ترانه‌ای که امروی بانو نگین سراییدید، اما بسیار می‌خواستیم که این لحظه کمی باشد هم در شکل زنده سراییتون دستید میتونید؟ البته. شما رو باز کمی اذیت دهیم؟ مرحمت برای کل شنوندگان رادیو همصدا از برنامه بی‌تنفس و با صدای زنده در اجرای بانوی دوست داشته هنر فاطمه مشعبова گل با رویته. میشنویم. گل با رویته مشکین بویته من شانه زنم مایار تاری مویته گل گفت جوان آمدیم از دست جوانان به فغان آمدیم ای بخبران مرا ز گلشن برید من هم به تماشای جهان آمدیم گل با رویته مشکین بویته.
چ قدر صدای جذاب و مرغله‌دار و شنیدنی واقعا صدای خیلی زیباست وقتی که میشنوی یک احساسی گویا که همون تورهای عصب رو این صدا محس میکند گویا آرامش میبخشد بهترین است بله خب ادامه میدیم از اون بازم پیشنهاد سوال است چون یکی مهمون ما میشوند از صنعت و هنر کدام از خصلت‌های خودتون رو در زندگی برایتون فایده‌آور میدونید و با زندگیتون یک سبکی میبخشد کدام خصلت است در شما خصلت‌هایی که بسیار هست وقتی که من اگر در با اهل اولا در خانگی باشم مثلا چه خصلت‌ها میشه خصلت‌هایی که سرود سرایی میکنیم در آنجا پخت و پزی و خوراک‌های بامزه همین خصلت‌هایی که خانواده ما خیلی دوست بداره که من همین رو اجرا میکنم آماده میکنید بله خود رو کدبانو حساب میکنید البته خوراکی دوست داشته کدام و با کمال دل آن رو شما تیار میکنید آش رو دوست میدارید خیلی هم دوست میدارم هم پختنش هم خوردنش در لیکن با موزون قامتی فاطمه نگاه میکنی هیچ باورت نمیاد که آشخوری رو دوست میدارد نه دوست میدارم با ورزش مشغول میشوید کم و بیش وقتایی که میشد که من اگر که روم با ورزش با میبینم که با وقتم نمیرسد به همین خاطر کمی تنفس هم میکنید بله اگر بین گویم سراینده زنها یک مسابقه پخت و پز میشد با کی خوب آزمایی میکردید فرق ندارد یعنی شما من از خود باوری دارم از خودتون باوری دارید با جرأت هستید و با پیشم من همین سروده که 5 هنر دارم من بهوده خودگی ده بیایید سرای چی از این سرود کمی خیلی میمونه من دختری کوسارم خیلی بعد کمی دیرتره خب باره رفتاری کردید که بر خلاف پرینسیپ های خودی شما باشد لیکن ضرور بود بر خلاف پرینسیپ های شما باشد همین گونه رفتار پرینسیپ چی باشد از اون پرینسیپ هایی که مثلا دارند در زندگی آدمان یک کارو میکنند یک کارو نمیکنند قطعیاً یعنی پرینسیپ های خود رو دارند راستی من این فیل رو ندارم بر قصد یا پرینسیپ های کردن من نمیخواهم این گونه کار نبود بهترین است اینک همچون صنعتکار از نگاه شما که شما زن هستید در صحنه با فهمیش و نگاه شما لباس صحنوی سراینده زن چگونه باشد پیش از ما که شخصا فکر خودم این است که وقتی که ما باید در تمام جهان ما باید لباس خودمون رو نشون دهیم معرفیگری لباس ملی باشیم و همین خاطر من بسیار با لباس‌های ملی در صحنه برآمد میکنم لباس‌های صحنوی شما رو نفر انتخاب میکند یا با نفر مصلحت میکنید یا تنها دید و نگاه خودی شما است راستی من بیشتر لباس‌های خودم رو از دید و نگاه بر میکنم از نگاه خودتون بله با فکرتون همین لباس هم باید که با مضمونی سرودی که سرایده میشد موافق باشد بله با اونی که موثر باشد موثرتر قدیمی باشد قدیمی‌تر یعنی بله هر یک سرود لباس خودش رو دارد مقصد مثلا بدخشانی لباسی خودی همون منطقه خطلا سوخت هر یک زبان تاقیچه و همه برای خودشون دارن بله به این خاطر ما لباس اگر سروده که کمتر اروپایی باشد ما مثلا میتونیم که از اطلس یگون لباسی در دیزاینی دلخواه آماده کنید تیار بله در حیات هر روزه برایتون لباسی که براحت است پوشیدنش استفادهش در حیات هر روزه کدام است بسیارتر ورزشی کلاسیکی ملی اروپایی کدام رو میپسندید راستی بسیار به من لباسایی که ورزشی را دوست می‌دارم برای که به من کمتر چی است حلاوت بخش است همین اسپکت خوب احساس میکنید که هسته دویدوس بله برای دویدن و به همین خاطر لباسی ورزشی بهترین خب با
акнун мо намедонем то чӣ андоза ин дар зиндагии шумо ҳаст ё не, вале ба ҳар ҳол ба худи сароянда санъаткор боз ин чиз наздиктар аст, шинос аст дар ҳаёту зиндагии шумо нисбат ба зиндагии худатон, нисбат ба кору эҷодиётатон танқидҳоро умуман чӣ гуна қабул мекунед, намекунед? Танқидҳо чӣ гунаанд? Созандаанд ё ки шиканандаанд? Чӣ гунаанд? рости ман бисёр танқидро надидам. Намедонам, навистагӣ ҳастанд, баъзе одамо менависанд, мо ҳичи гуфта наметавонем, барое ки аҳамият наметиҳем. Агар аҳамият диҳем ки мо тамом давлениё 2 сал меравад барои ҷавонӣ тез ба пирӣ табдил мебарад. бале ҷавонӣ рафт. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки ҳар як шахс худашро мешиносад, медонад ки чӣ хели шахс ҳастӣ ва дигарон ки туро намешиносанд аз пуштат гап мезананд, ин хело нодуруст аст. Бале. вақте ки бо ҳамдигар ки мисол шинос бошӣ ё ки суҳбат кунӣ аз наздик баъд метавонӣ ки ҳамон характер баҳо диҳӣ. ва вақте ки нашиносӣ, чиштагӣ надонӣ, ту чӣ хел баҳо метиҳӣ ки аз пушти одам ҳар гапое ки мисол ноҷур аст ҳам гап мезанӣ. дуруст аст, ба фикри шумо розем. Фотима, ҳаст дар зиндагии шумо чизе ки як рӯз ҳам бе он наметавонед? Чӣ аст он чизе ки як рӯз ҳам бе он наметавонед? Якум ин падару модарам ва дуюм писарчиам. Бе телефон метавонед? Бе телефон будааст ки мо чизро дар назар доштем. чиз Бале. бе телефон албатта намешавад. Бе телефон намешавад. Чанд вақти худро агар ба ҳисоби миёна гирем дар як шабона рӯз ба телефон ё шабакаҳои иҷтимоиятон сарф мекунед? Бештар як 5 соат 6 соат метавонем. 5 соат 6 соат бисёр нест, Фотима. наметавонед. Ҳамин чӣ хеле ки феъла ҳамин фақат бояд магниташ мекашад. Агар ягон чи дар он ҷо вай нест, небояд кобам дар дуруд ё чӣ бошад. Дил ором намегузорад ки Фотима дарро бин, вай ягон чиз шуда истодааст, бехабарам. Бехабар намонӣ. Дошта бошам як медароем бо давом медиҳед коратонро. Машғулияти дӯст дошта доред ба ғайр аз он ки шумо дар соҳаи ҳунар як истеъдоди худро доред, вақти холигӣ вақти пайдо мешавад, бо чӣ кор ба шумо вақт гузарондан ҳаловатбахш аст? гуфтам ку пухту пас. беҳтарин. ин як хусусияте ки барои зан бештар хос аст, боиси ифтихор аст, махсусан барои сароянда. душвортарин қароре ки замоне дар зиндагиятон қабул карда будед? душвортарин як қарор ки қабул кардед? Аслан ҳаёт ин интихоб аст ва интихоб намеша осон мешавад баъзан. хайр, зиндагӣ пастию баландӣ дорад. яке намехоҳам дар бораи бигӯед. бигзор бимонад махфӣ ва мегузарем ба саволи фақат хурсандӣ бошад. Худованд ҳамеша хушу хурсандӣ тиҳад. буд замоне ки ба анҷом додани ягон кор ҷуръат накардед? буд. чӣ кор буд он? вақте ки ман ба шавҳар баромадам, тӯли як чанд моҳ я 6 моҳ ман саҳна набаромадам. бештар сурудҳоям монд. мушкил буд бароятон ин давра? ростӣ беҳад мушкилӣ буд ки худамро намедонам дар як қафас худамро нигоҳ кардам. гӯем ки бале, нафаре ки ҳамеша озод аст, дар эҷод аст ва дарҳол як тарзи ҳаёти дигар аллакай ворид мешава, мушкил аст. бинам ки як чиз ба ман намерасад. сурудхонӣ не ки пухтупаз ба фикрам мерасид. хеле ба хеле мерасид. ҳама кор ба он вақт. бале. хуб, оиладор ҳастед, албатта боз гуфтед соҳиби фарзанд. ҳамин оилаи шумо интихоби шумо буд, бо муҳаббат буд ё ки интихоби тақдир буд? ростӣ намедонам. намедонед? 50 ба 50 аст? баъди оиладорӣ дӯст доштед? бале. аз интихоби худ розӣ ҳастед?
барои чӣ бо овози баланду боварӣ нокунем? Гуфтанд хайр акун мешавад зиндагӣ хай сабр тоқат ҳамин аст. Мешавад бад нест. Хуб агар давраро ба пештара баргардонем ба Фотимаи хурдсолро агар имрӯз шумо вомехӯрдед чӣ мегуфтед барояш? бисёр чӣ мегуфтед? Якеаш метавонед бигӯед? якеаш ин махфӣ аст. Инам махфӣ аст. Имрӯз ба барномаи Бетанаффус ҳозир шудам Фотима то бигӯянд ба ҳама саволҳо. Медонед чӣ ин ҷавобҳо махфӣ аст. ҳамин тавр ягон вақт рӯз бешавад ки боз ман тайёр мешавед мегӯед беҳтарин аст. Уман ҳамчун ҳунарманд мо медонем ки албатта вақти кам доред, вақти озодӣ кам доред. Ба ҳар ҳол ба театр меравед? охирин бор кай рафтед? рости мо бештар хурд будем бисёр ба театр аз тарафи мактаб ба театр мебурданд. хай боз ҳамин ба консерватория ҳам дохил шудам, мо ҳам аз он ҷо моро ба театр мебурданд. ҳамеша ҷура будед бо ҳам? Бале. Бо театр ошноӣ доштед? албатта бояд ошноӣ бошад ки мисол театр ин як чизе ҳаст ки як фаҳмишу як инсонро васеъ мекунад. ҷаҳонбинии инсонро васеъ мекунад. мо медонем ки шумо дар жанрҳои гуногуни соҳаи санъат ҳунар суруд сароида метавонед, лекин ба ҳар ҳол ҳама жанрҳо аз ҳамдигар ба куллӣ фарқият доранд. дар кадом жанр барои сароянда чӣ зан чӣ мард сароидани суруд маҳорати баланд талаб мекунад? Дар кадом жанр? аз нигоҳи худам ин жанр аст ки жанри фалак ё шашмақом. Жанри фалак ё шашмақом? Бале. аз жанри худам агар гирем ин беҳад шашмақом ин беҳад жанре аст ки дар он ҷо бояд садоро ҷурсозӣ омода кунед. аз ҳама баландтарин садо бояд дар шашмақом бошад. тайёрии махсус бояд бошад. Бале. зинда бошед. азизони дил, идома дорад суҳбати мо бо сарояндаи маҳбуби кишвар Фотима Машабова. мо пас аз шунидани таронаи боз бармегардем, бо шумо суҳбатро давом медиҳем. инак дар мавҷи радиои ҳамсадо бетанаффус бимонед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил, бори дигар дуруд мегӯем. барномаи бетанаффус идома дорад аз мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадо. ин лаҳза бо шумо ман Зарнигори Рустам. хаста набошед. ман бори дигар ба студияи радиои ҳамсадо бо номи хушсадои ҳунар сарояндае ки бисёр зебо месарояд, бисёр зебо менамояд ва ба дилҳои шумо кайҳо солҳои зиёд рӯи саҳнаи ҳунар ҷой гирифтааст. Фотима Машабова бори дигар шуморо ба студияи радиои ҳамсадо хушомадед мегӯем. хаста нашудед аз суҳбатамон? На. баръакс илҳом гирифта истодед ҳамин тавр. инак саволҳоро давом медиҳем ба пешниҳоди шунавандагон низ инчунин. ва саволи навбатии мо чунин аст: кадом орзуҳои кӯдакиятон дар зиндагӣ амалӣ шуданд, кадомҳояшон амалӣ нашуданд ҳоло? медонед ман хурд будам, мехостам ки табиб шавам. Табиб шавӣ? Аҷоиб. мисли ман. Аҷоиб. Наштам. Вақте барои чӣ? ман рости курс мехондам ки ба табибӣ ба омода шавед. мединисуд бале тайёр шавед. донишгоҳи тиббӣ. донишгоҳи тиббӣ бояд ман дохил шавам. леки хондам. вақте ки ҳуҷҷатамро бояд медонед 11 август буд. кадом сол? соли 2010. аҳа. хуб. хостам ки ҳуҷҷатҳоямро ба он ҷо спорам. уже тайёр будам. ҳама ҳуҷҷатҳоям тайёр буд. вақте ки падарам мегӯяд Фотима, ман падарам сухани падарам барои ман ин қонун аст. чӣ падарам мегӯяд ҳамон мешавад. ман ҳеҷ вақт не гуфта наметавонед. хуб. майлаш падарҷон. Падарам гуфт ки духтарам, ман мехоҳам ки ҳамин касби санъати худамонро давом диҳем. чӣ қадар падари чӣ мегӯям
зуру беҳам то бале чунки дар ин соҳа бисёриҳо баръакс монеагӣ эҷод мекунанд. Падари шумо барои бошад ки мо баръакс аз авлоди санъаткор ана ҳамин барои сабаб ҳамин нахост ки санъати мо хомӯш шавад аҳа ба ҳамин хотима хотир ёбад. хотима ёбад баъд падарам гуфт ки ман мехоҳам ки ту санъаткор шавӣ. Ман мехондам охир дар кружокҳои мактаб мехондам дар аҳли оила дар чӣ чора бинё мешуд ман иштирок мекардам. Падарам баъд гуфт ки ман мехоҳам туро ба консерватория диям. ман консерватор хам медонистам ман мисол дар оилаи санъаткор мо ҳама чӣ бохабар ҳастем. албатта падарҷон охи ман аз мисол бояд пешакӣ бояд дар коллеҷ хонем бояд чӣ кунем тайёр бошем. хуб фотимаҷон туро дар онҷо месанҷанд ту ба ҳама чӣ тайёр ҳастӣ. барафтан ман санҷиданд пуштава гуфтан гардон дар онҷо фортепиано пианино ҳамашон будам. хуб гӯш кун кадом нота ҳаст. ман хай мо ки дар худ ва дар вуҷуд ҳастам дар хона сарфаҳм меравед. фаҳмондам ҳамин ва гуфтан як ду суруд хон. ман ҳуче ҳамон вақт бештар сурудҳои хориҷиро гӯш мекардам. баръакс бале ягон тарона хондед ки дар шок медонистам. як суруди хонаи мо баъд як суруди дигар аз бону манижа давлатова буд. дигар намедонам ман суруд ман дигаро баъд мо мисол оилавӣ далер назаров худораматӣ амаки муборак нобиғаҳои санъатро гӯш мекардед. шамс мо бисёртар ҳамин сурудҳо қатъи мо ба вой расидем. баъд ҳар оила ҳар хел аст ку албатта ба ҳамин хотир баъд ман намедонистам бисёр саранҳомро. баъдан ин соҳа омадед ҳамаро шинохтед сар ба сар. баъд падарам ба ректор гуфт ки хай фотимаро чиқоӣ кунем хай эстрада инон фотима ино ҳамаша вай метонад мехонад медонаду гуфт биё шашмақом тия фотима. баъд мушкиле буд барои шумо? не баъд ректори мо дар он ҷо гуфт ки фотима духтари бадахшонӣ аст кӯҳсор аст. гуфт охир як рагаш ҳаст охир. бале дар хун ҳаст хун ҳаст. бибиаш гуфт аз вай аст аз тарафи сӯхт гуфт беҳтарин гуфт дар хунаш ҳаст. ва гуфтам ки падарам гуфт не мо фотима фалакда метиҳем овозхони анъанавӣ. баъд хай рафтам ман намедонам фалаксарой хай аку медонистам леки тарзи хондану гӯш кардану ма тамоман бо шашмақом камтар ба ман наздиктар буд. баъд рафтам ки хай баъд имтиҳон шуд дар он ҷо шодравон устодам давлатмахо беҳтарин эргаш ва баъд бисёр дар он ҷо истода буданд. баъд хай имтиҳон шуд баъд ман ҳамин ду суруда хондам. инаш мегӯфт ман мегирам устод гуфт инам ман устодаш ман мегирам. хай баъд ҳам хел дар тӯли 5 сол бо дипломи сурху алло ман хатм кардам. лекин фақат хондам. фақат кӯшиш кардед. кӯшишам фақат дар хондан буд ки ман бояд аз ин ҷо бо сари баланд ки бароям падарам аз ман хушҳолу хурсанд шавад. хел буд дар ҳолати донишҷӯям. яъне ки ҳамин омӯзиш ба шумо садои шумо коркард шудани сайқал додани овоз бисёр кӯмак кард. бале устод беҳад ба ман нӯшгиёи фалакро мешуд. ҳамешаш мегуфт ки фотимаҷон як секрет аст хай ҳеҷ ка намедонад. ман туро ҳамин секрета лекин ман дидестам ки ту ба ҳамин чиз мутобиқӣ аз ту мебарояд дори гуфтам устод шумо маро фиреб намекунед. не бо ман бо устод ҳамчун машау медвед будем. устодам ман вай мекардам. устод агар дер меомад ба дарс занг мезанам. устод шумо дер омадаистед куҷо ба шумо бояд мо машқ кунем. маша интизор шуд. ман интизорам. оҳ ту машае.
фотима барои чӣ номи шумо фотима зуҳро ҳам доред не барои чӣ фотима амин ҳамин саволро додаед ягон маротиба ба аҳли хонавода ки чаро фотима ман савол додам ки номи ман фотима номи апам руқия аҳа баъд ба бибиам ба модарам савол додам ки модарҷон чӣ ба номи ман фотима танҳо зуҳроаш нест гуфт ки ва ина бибит монд ин нома бибият монд беҳадамис номо дӯст медошт ва аслан гӯем ки фотимаи заҳро як нафар буд агар гӯем ако мо мисол фотима зуҳро одат кардаем бале айхе яктаст ва фаҳмидам ки сабаб доштааст ина анакунун агар дар оянда шумо бо соҳиби духтар шавед шумо агар интихоб кунад бозам рӯи санъатро шумо розигӣ медодед ба ин ман ростӣ зид нестам лекин камтар мушкилӣ дорад барзан баъзан беҳад мушкилӣ дорад сароянда шудан чиро талаб мекунад аз сароянда бештар бо аҳли оила нишастан наметавонад вақт намерасад баъд аз ҳамин бисёр ҷангу ҷанҷол аз ҳамин сар мешавад нофаҳмиё бисёр сар мезанад сабру тоқат лозим аст боз сабру тоқат бошад ки мисол туам фаҳма туро фаҳмад ҳамчи мард чи зан ҳамдигарфаҳмӣ бошад агар ҳамдигарфаҳмӣ набошад дар зиндагӣ мушкил аст бале охирин бор кай шумо дар танҳои худ ба худам суруд месароед кай буд ҳамин хеолат ё ҳамарӯза месароед зарф шуштан ва суруд мехонам бале дар тамоми пухту пазам дар рубичинам бояд садо бошад суруд бошад бояд хонем киҳоро гӯш мекунед вақте гуфтед гӯшмонако аз сарояндаҳои тоҷик киро гӯш мекунед аз озир ҳамаро гӯш мекунам пештар чӣ пештар баъд фақат ин гапи рост аст ман ҳеҷ вақт нағз намебинам дурӯғ гуфтан ё ки ягон гапе ки ноҷо ҳаст ин ба ман ман худам дӯст намедорам ва одами дурӯғгӯро дӯст намедорам дурӯғгӯро дӯст намедоред ман бештар дар он давр мо хурд будем ман гӯям ки синфи 3 будам синфи 4 будам ман инҷаро гӯш мекардем бале дар он солот 2000 буд 2001 буд ам хел сол баромадагӣ будам ба фикрам дар мактаб буд фанне ки шумо ганда медидед дӯст намедоштед фани нақша яъне кашиданро он қадар дӯст намедоштед дӯст медоштаатон кадом буд дӯст медошта ин фани вай буд химия аҷоиб буд ана шумо шояд барои ҳамин мехостед ки боз ба донишгоҳи тиббӣ ворид шавед химияро дӯст медоштед биология химия ҳамин чизо фани дақиқ фани мушкил аст аҷоиб буд формула кор мекардем ба ман ҳам ҳаловат бахш буд аз дарс маротибае гирехтаед як ду бор гирехтаед бо ҳама худам танҳо не ҳама аҳлона гурӯзӣ ҳама каса гирехт хай ба куҷо рафтед мешавад бале мешавад мо бештар хай вақти кӯдакӣ аст ҳар кӯдак меравад ба ҷой мегирезад боз аз як чизе аз ҳама муҳим умуман дар буғча дар мактаб ба ҳама як тахаллуси ба худаш хос мегузоштанд дар шумо ҳам буд чӣ мегуфтанд шуморо дар ёд доред не ман медонед ман беҳад духтари вай будам ҷиддӣ будед ҷиддӣ набудам орумтабиат будед будам дилашон намешуд ба шумо то нагӯя ки хез ман намехестам аз ҷоям ам хеле духтари гапдаро будед беҳтарин охирин маротиба чиро орзу карда будед дар дил охирин маротиба ин фарзанди сарчаи ман чанд вақт аст ҳоло 1.5 сол вақт бо фарзандатон бисёр мегузаронед ё ки на ҳамеша ман кӯшиш мекунам ки бо бисёрча вақтамро бештар гузаронам
беҳтарин. Хуб, инак як лаҳзаи ғайриоддӣ аҷоиб ки шумо ҳамин чизро чашмдор набудед, намедонистед пешакӣ бо шумо рӯй дод пеш аз ба консерт баромадан, шояд ки шояд дар тӯи хона ин чӣ хел ҳолат буд? амин ҳолат Бале. ростӣ мо бештар карьера гуфта сурудхонӣ тамоман вақт намеёфтем. Мисол ба аҳли оила бале мегуфтем ки мо инҷа ба студия инҷа лекин як рӯз дидам ки сину солам ба ҷое ҷо мерасад. бале вақт меравад, боз бисёр чиро бо худ мебарад. ба ҳамин хотир ман гуфтам ки бояд ман фарзанддор шавам, бале модар шавед. модар шавам, бояд ман фаҳмам ки манам модар шудам, ҳис кунам. хушбахтии занро дар чӣ мебинед? хушбахтии занро дар ҳамдигар фаҳмид. ҳамин чиз агар ҳамдигарфӣ дар тамоми соҳа бале дар зиндагӣ ҳамаш ҳамин хушбахтии зан мешавад. беҳтарин аст. бигзор чунин бошад. вақте ки боз пешниҳод кардем саволро, пеш аз ҳамин консерт баромадан ё ки дар вақти ту ягон ҳолати хандовар бо шумо рӯй дода буд ки ғайри чашмдошт буд, дар ҳайрат шудед, хандаатон омад буд ҳамин хел ҳолат? шояд намедонам баландгӯӣ кор накард, шояд ягон пойпӯши шумо туфлиатон дар ягон ҷо монд, хел ҳолатҳо буданд? як ҳолате буд ки ҳеҷ вақт аз ёдам намебарояд. ман нав ба саҳна баромадам, баъд маро ба тӯю маърака даъват карданд. ман аку намедонам ки чӣ сароям. хай баъд ҳамкурсоамро ҷамъ кардам, пурсидем, гуфте бё як тӯёна кунему. хай маро даъват кардам, ин якум даъвати ман буд. бале хай тайёр кардем, ҳамин табрикотӣ буд. хай ба ман занг заданд, хай наметавонам номашоро гуфтам. хоб ин ҳеҷ не ки дар ёд доред? дар ёд дорам. ҳеҷ вақт ҳамин чанд тӯи маърако рафтагӣ, лекин аз ёдам баромадаги, лекин ҳавай ки якум бор ман қадамро гузоштам, дар хотиратон ҳаст? дар хотирам ҳаст. баъд медонед чӣ хел шуд? занг задан, хай гуфтам фотима ҳамхе, хай чанд сум мешад? хай гуфтам ҳамхе мешад. гуфтам тамом. ин соли 2013 буд. ҳамон нархномае ки шумо пешниҳод кардед пеш аз бори якум гуфта истодед, пеш аз гӯем баро ҳамин нархро гуфтан бо ягон кас маслиҳат кардед ки чӣ қадар аст ҳозир ҳоло нарху наво ё чӣ хел? мешавад ку мисол пешакӣ сумашро нимашро бояд тиян ку. ман ин хел чизо намефаҳмидам. ман тамоман гап задам, гуфтам ки майлаш хай ҳамин рӯз ҳамхе дар ресторани ҳамхе фалон ҷо мешад, ма тамом мо ҳозирем. гуфтем меравем. мо тайёр шудем. хуб, барномаи зинда. бо садои зинда тамоман базми зебо кардем, хушрӯ кардем. ҳама чи бо аҳли санъаткорон хай рафтем, ростӣ гузарондем. беҳтарин розӣ будан аз шумо? гузарондем. гӯш кунед давомашро. гузарондем. баъд хай ба анҷом нағз ҳама чӣ рақсу бозӣ шуду, ҳама нағз хай ба сатҳи ҳама розӣ. хай вақти баромадан баъд хай чӣ кунем? пардохт шад. ман пешакӣ пулро гирифтагӣ не. баъд яке мебинам ман 8000 сомон гуфта будам, ба ман 800 сомон. баба 800 сомон метиҳанд. ҷиддӣ мегӯед? ман мегӯям ки ҳеҷ вақт аз ёди ман намебирояд. шумо чӣ кор кардед дар ин ҳолат? медонед ман бояд ҳамаи амин мусиқанавозо ва бояд пардохт маблағ дед кунам. 5-6 нафар ҳастанд ва ба ман бояд хай зинда, медонед, албатта бояд бисёр меҳнати бисёр талаб мекунад. ман ҳамон вақт ку якам пула дидам, ман тамоман худамро безеб ҳис кардам. хона рафтам, ман гуфтам ки ҳамин қадри ман ҳамин будааст ки ман сарояндагӣ ман бо овоз зинда дар он ҷо ҳамаро қоил кардам ва ман ҳамин сумро метиҳам. фотима чӣ кор кардед баъд? дигар надодан, ягон чиз иловаам накарданд? баъд ман занг назадам, баъд модарам занг задан, гуфтан шумо ин ноҳурматитон буд ё ки аз ин пула намедоден?
بهتر بود ها؟ یکی این چیگه بود اما فکر کردیم که همخه بعد خیلی بعد چی کردم آوردن و بعد دیگر گفتم که من از این پس دیگر نمیرم تو بعد دیدم که خیلی دیگه اوشه وای شد با فهموندن که طرزی مثال وای کردن دادوگریف چی خیل است؟ دادوگریف چی خیل هست چی خیل مسلحت پیشه کی بعد آزیری چی این روزا مشکلی نیست هیچ وقت از یادم نمیبرم خاطرمان بودم برای شما انا اکنون میگردیم به یک چیزی مهم از همه کلیپ قیمتترین شما برای کدام ترانه‌تون صرف شده است؟ از همه قیمتترین کلیپ من دنیای من بود راستی ما در یوتیوب کانال وای رو در کجا ثبت شده است؟ این در خودی تاجیکستان ثبت شد راستی ما کلیپ در کانال خودم یوتیوب کانال خود جای گرفتم یک کانال یوتیوب من رو محکم کردم برای چی؟ من نمیدونم خیلی محکم شد این ترانه معرفی خودتون بود؟ این ترانه خودم برای ترانه خودم این یگان وای نبود لیکن یوتیوب محکم کرد نه یوتیوب نه تماما همون وای محکم شد صحیفه من صحیفتون بعد چیکار کردید؟ بعد هم خیلی سرودم گم شد لیکن هست در دیگر سایت ها با پرتوفتگی است و خیلی دیگر بسیارتر وای نگرفت تماشابین نگرفت برای که دیگر وقت گذشت و چی شد وقتی که از وقت گذرد تمام میتونید بگوید که در مجموع چند سومونی یا در دلار چقدر صرف شد؟ مخفی است بسیار بود فهمم شده است یگان حالتی که در وقت ثبت کلیپ البته اشتراکچی به واسطه اون خود شما هم هستید شاید در بعضی کلیپ‌هایتون یگان حالتی عجیب غیر عادی روح داده باشد در وقت ثبت کلیپ بودند این گونه حالتو مقصد مثلا یگان کلیپ رو شما ثبت کرده ایستادید برای ترانه خودتون یگان حالتی عجیب روی داد شاید نمیدونم در آب بود در خشکی بود دویدید غلطیدید افتیدید یا باز یگان چیز دیگر شد همین سرودی که دنیا ما کلیپ رو در یک گویم که در یک جا ثبت کردیم در آنجا یک کلام بود جایش منطقه کشاد بود ما در آنجا باور کنید آب رو هم تشکیل کردیم خودتون ساخته یعنی ساخته همه چیز در آنجا ما ساخته کردیم نبود طبیعت جایی که مثلا همین چیز طبیعتاً باشد زمستان بود شما فضای کدام فصل رو ساختید دکابر بود دکابر بود در آنجا خیلی هوا هم خنک بود سرد بود بعد ما در آنجا فقط یک چی گویم در آنجا بسین و نه چند جای دیگر در بود چند چیز دیگر دیکاراتیا ساختیم بله و همین خاطر ما وقتی که گفتن که درونش درونی آب درونی آب زمستان و بود لباس همون تنوک خوب چیکار کردی؟ ما چه میدارم بعد کالوش میگن بله آوردن و وقتی درم همه جام تر شد یخ کردم دیگر داد نگفتید خیلی اکنون کاری ما همین چی در قیندی و چی در مشکلی همش طاقت کردن در کار همین یک لحظه بود که برای من این خیلی عجیب یعنی پیشکی از این چیز شما رو آگاه کردگی نبودن یکی جا اومدم پایم خود زد آب رو خنوکی رو سخت‌تر احساس کرده خب اینک میبینیم که علاقه ساعت 13:58 دقیقه متاسفانه فکر میکنم چقدر هم صحبت کنیم با شما کم است لیکن امیدواریم که در آینده نزدیک باز مهمونی ما میشوید فاطمه نقشه های شما با آینده نزدیک چی است از ایجادیاتتون؟ نقشه آینده هم این است که بیشتر سرودهای نوتازم رو برارم و در بنزدیکی کلیپ انتظار شویم بله نه ثبت نکنیم و انتظار شویم بله یک تانه یا 2-3 تا در وای هست نصیب باشد بر روزهای نزدیک بعد یک فکری دیگر یک در نقشه دیگر این است که کنسرت خودتون رو برپا کنید این البته باید ما با جستجوی همین شدن با صدای زنده است و می خاطر ما کمی وقت کشیدیم و می خاطر که
зинда ин яъне камтар мушкилӣ дорад. Мушкилӣ Вақташ дорад. зиёд аст. Бояд мо чӣ қадар машқ кунем, чӣ қадар бояд бо ҳамроҳи мусиқинавозон кор кунед. Мусиқинавозон мо бояд чӣ қадар тайёрӣ бинем. тайёрии сахт бинед. Тайёрии сахт. яъне аз шумо таронаҳоро интизор шавем, сурудҳои навро дар ояндаи наздик. хуб, ба шунавандагони радиои ҳамсадо пеш аз он ки ягон таманниёт мекунед, ман як чиз мехостам Фотима. имрӯз аслан бисёр мегӯем аз сароидани зинда аст. Сароидани зинда як эҳсоси дигар мебахшад, бо нафаси зинда мегузарад. ягон суруд аз эҷодиёти худатон каме иҷрои зинда аз шумо ҳамин лаҳза. ин маротибаи дуюм мешавад танҳо. агар як суруд аст, ҳоло набаравардем. суруд ном дорад. не биёд дигарашро меходам. майла баъзе вақти аст ва баъд клип баъди баромаданаш бишнавандам бигзор. ин сурудам каму беш бисёр инро як фақат як ҷо ба хондагӣ ман баровардагӣ нестам. хуб, барое ки гуфтам ки инам бояд клип ба ӯ якҷоя бо клипаш барояд. бале. гӯш мекунем шуморо. марамат бо садои зебову марғубадори Фотима Машабова дар ҳамсадо гӯш мекунем. نیازه به نیازی حرفی خواهیش تو با پایی پیاده من سوارم بزیری اش با ارمان دیدار من آری یک زنی شب زنده دارم دو دیوانه کنار شهر از هم گریزان و پریشان و فیگاره نداره عاقبت این هم که پیما مثال دودی آخیر از سیگاره. иҷрои чӣ олӣ. садоятон хаста набошад. ҳар боре ки воқеан мешунавем мафтун кунанда аст. мо таманно мекунем ки бигзор садои шумо доим анамин гуна ҷарангӯсӣ бошад, дар фазои кишвар танинандоз бошад. барои мухлисонатон, барои шунавандагонатон ҳамеша таронаҳои дилнишинро таманно дорем ки дар эҷодиётатон бисёр бошад. ва чӣ таманно доред ба шунавандагони ҳамсадо, ба тоҷикистонёни азиз? аввало саломатӣ, тани сиҳат ва дили беғамро бале, орзумандам. ҳамеша хурсанд бошанд, ҷовидон бошанд. ва ташаккур бори дигар ба ҳамсадо ки моро даъват карданд, ба шумо ҳам низ саломат бошед, зинда бошед ва ҳамеша хушбахт бошед. ташаккури зиёд. таманниёти ман ҳамин аст, Зинда фақат бошед. хушбахтӣ. духтари шухтабиат, сарояндаи бисёр хушчақчақ, хушмуомила, самимитарин меҳмони имрӯзаи мо буданд Бону Фотима Машабова. мо низ изҳори миннатдорӣ ва ташаккур баён мекунем аз таваҷҷӯҳи шумо, аз оне ки фурсат вақт ҷудо кардед, омадед. мо хеле аз ин шодем. барои шумо дар ҷодаи санъат фатҳи қуллаҳои баландтаринро таманно мекунем. дастовардҳои нави эҷодиро орзу мекунем. ҳамеша сарбаланд, ҳамеша зебо, ҳамеша бигзор садои шумо танинандоз бошад дар фазои кишвар. бори дигар хуш омадед. саломат бошед. ташаккур. зинда бошед. азизони дил, инҷо мутаассифона ки фурсат барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ба ҳамаи шумо рӯзи хушу бобарур таманно мекунам. аз пагоҳ бо дар мавҷи 94.4 бошед. аз соати 12 то 14 ҳамеша бо шумоем дар бетанаффус. ман Зарнигори Рустам. хайр азизони дил, ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.